Hercules! Ti napalabas, adda napintas adayag nga agab-abang iti bakante aseled, iti balay ni Tata Martin. Nagpakuyog ti balasang kini Hercules, tapno agpagnapagnada, idinasabat da ni Nana Sofia. Naklaat ti baket, gapu tadwa arupa ti makitkita na iti rupa ni Reynalin. Binalaagan met ni Reynalin to'y baket, nga awan ti pangibagbagaan na itinadlaw na. Tapno awan dakes ama pasamak kenkwana. Iti maysa asardam, simmarong karmanan ni Paulo kini Reynalin, ket indarirag namanen ti panagayat na. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy ti seriyetayo ita alawas ana pauluan. Tinapintas adayag, dito'y drama tayo, Hercules! Talaga gayam nga ayatan na unay. Wen, kasta ngagpaiso. Diyak pa'y nakaikadeng. Amirisak pa'y laeng, no agayatak nga taken ka, wen no saan. Sapay ko mata sa anak amapaay, Reynalin. Gaputan no kasta ti mapasamak. Amangan no makapatayak. Anya? Ha? Nagkatawa ka? Itimbagat? Ngamin, diyak ni namnama akas ta ti ibagam. Kaya't naasawan, talaga akas talaunay ti panagayat mo kanya. Pudnot ako nam. Amom ka di, Reynalin. Kasla mabagtitak no di ka makitkita. Reynalin? Agyaman na kiti dayta panagayat mo kanya, Paulo. Sorry ha. Ngamin, talaga sa anak pa'y ang makaikadang ita. Sa anak pa'y ngamin na sigurado, no agayatak kan ka, wano saan. Kas itinay bagak, sapay ko mangarod, tas sa anak amapaay kan ka, Reynalin. Maricel, agyaman iti daytoy naluom apapayang inyag mo, ha? Wen, para manan ka. Nasamit dayta, mula ni tatang ko. Ay, Sharon, madlaw ko nga gusto ka kini Paulo. Nadlaw mo? Wen, Sharon, kasta unay papintas mo. Kan nakita ka pa idi na minsan, nga agsubli-subli iti paraangan da Paulo. Sakit naka-short pan ka. Nakita na? Ay na, Sharon, di mo ipadlaw lang unay nga gusto ka kenkwana. Kasanumot ngamin, di nakpagan ano asarong kanan. Nila ang Reynalin ti paspasyaron na. Iso ngamin ti pakariknaan na iti ayat. Iso asika, di mo ipadlaw lang unay kin ni Paulo nga gusto ka kenkwana. Taamangan no pagay ayaman na kalaang. Kasta nga ta? Agtanang ka, Sharon. Kasanumot ngamin, Maricel. Talagang agayatak kan kuana. Wen, ay ayatak launay ni Paulo. Kadno kasapulan nga itid ko amin. Ipaay ko. Anya? Hoy, di kagar aramid iti pagbabawyam to iti udi na. Maricel. Agtanang ka. Taamangan no agsangsangit kan tulaeng iti udi na. Ni Reynalin dayta nakatugaw dita kawayan at tugaw dita paraangan. Asit gakman? Oh, Tata Martin, inasit ganak mat? Wain, balasang ko. Takasarsarita ka man? Agtugawak dito yung abay mo, Sige. Balasang ko. Taga-ano ka kaday? Ha? Kaslangamin saan ka taga dito'y ilim eh? Taga kabangi-bangak nga ili, Tata. Anya nga ilay? Basta di ta kabangi-bang nga ili. Apay, Tata, ada ka di pa nagduadom kanya? Ha? Naimbestigaran na? Saan balasang ka?
Nalagip ko lang tinagdamag. Kan maysa, agbaybayad akmat iti husto nga oras iti abang ko Wano, amangan no agpanayon kayo lang iti abang ko. Ay, sana kasta, balasang ko. Kas lang amin agdwa-dwa ka kanyak. Ay, saan balasang ka? Sige, lipate mo nuan yaman timbagak. Bala, panawan kan dito'y paraangan. Ay, sa balin ti panagawat na iti panagdamag ka. Hanggang kaslang amin agdwa-dwa iti kinatao na. Pampanunutek ngamin tinakunan ni Bakit Sofia. Nga dabalasang anakita na kat dua ti rupa na. Kat atapan ng impakta. Saan nga ta? Ani Reynalyn tidakdakamatin ni Bakit Sofia. Apay nga adda ka manan, Reynalyn. Ngamin, kailiw ka makita. No amom lako mati marikrik nakparakan ka, Hercules. Anya? Wan, jak man amo, takanayon ka akailiw. Agpay sugayam ti atap ko. Adda ka dito'y paraangan da Hercules, Reynalyn. Ha? Rimor ka no? Kunan ni Tata Martin. Takayat mo ti agpagna. Iso na lagip ko ti imay dito'y. Tatapak nga adda ka dito'y. Kat? Dakas ka di? No addaak dito'y? Hercules, imbagakkan ka. At di mo gamdan nga arman ni Reynalyn. Ngam natangkan ti ulom. Amangan no kayat mo apatayan ka, ha? Saan ko maakasta, Paulo? Tinalaos a panagayat mo kan ni Reynalyn. Timangisagmakan ka. Saan asyak ti may sagmak? No di kat dagi ti mangkalaban kanyak. Saan ka akal kalabanan, Paulo? Nukas tangarod, adaywam ni Reynalyn. Nangag mo, Reynalyn. Adaywan ka kano. Isuasan kan nga umay dito'y ayan ko. Wan, tadyak kaya tiriribok. Sika, Paulo. Awan karbangam amang iparit iti panagkita mi kan ni Hercules. Ta saan ka mo't akap-kapin ano? Reynalyn? Saan ka akaayan-ayat? Iso adi na kamlapdan kan ni Hercules. Iti kayat mi nga aramidan. Apay asinurot nak dito'y dagos ko, Paulo. Gaputan na sa Irak. Ngamin, kaslamas kay kayat mo ni Hercules nga medisyak. Unay kan, Paulo? Agayat ak unay kan ka. Kat mabagtitak, gapukan ka. No kasta, talaga nga ay ayatan nak? Unay-unay. No kasta, ipanagnak mo day ta kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Patayam ni Hercules. Ha? Wan, patayam ni Hercules. Maaramid mo ka di? Maaramid ko. Ngam, apay. Saan ka di akayat mo nga ipanagnak ti panagayat mo kanyak? No kasta, patayam nga rod ni Hercules. Kasta ti kayat ko nga aramidam. Ha? No di mo maaramid, kayat na asawan, saan ka anapudno kanyak? Aniya? Iso atap no sungbatan ka. Sige, aramidam nga rod ti kayat ko. Hercules, mabit lang. Si kamat gayam, Paulo. Wan, Apay, adda ibagam? adda. Matay ka! Nalis siyam ti imuhok. Ups! Talaga nalayin kang aglisya. Ngam di mo malis siyan day. Tay! Ups! Patayin ka! Ups! Aguray ka, Paulo. Apay akayat nakapatayan. Itian niya aga po. Awan matibasol ko kan ka. Adda! Ibagam ko manuan niya dayta.
pagsaritaan taan na imbaga. Sanan! Isu amatay ka! Pinasabtan na kiti kong tar! Timo ko! Saan ana saya ati aramidang Paulo? Di ka pumatay, tadakas dayta. No pumatay ka, agbasol ka. Katibasol, itunda na ka iti patay. Laglag itom dayta. Paulo, apay ka di an napulot ti ulom nga imay di ti balay mi. Dayjay a Hercules. Kunamla na sino? Naglastog. Apay, Hagasam, kinubtaran na kitay. saan nakamot siguro akog taran no awan gapuna? Kan, saan mat akas ta ni Hercules? Tanasingpot a tao dayjay. Dayta ti panagkunam. Ngam amom ka di. Kasla dasara na iti panagkita kan kwa na. Anya? Ngam addan to aldaw na. Balsek to ti awanan bain. May kamaot lakay Martin. At ka tinadlaw mo kini Reynalen. Katday tati ibagam kanyak. At apat nga may nga iso ti dakdakamatem a babae adwa ti rupa na. Ha? Kwa? Ijak matimbagaan ni Reynalen ti doa ti rupa na. Asino ngay nga raw? Ay basta, nagpintas launay abalasang. Ni Reynalen? Wen. Ni Reynalen ti dua ti rupa na? Saan ko nakmag... Apay ka di adagulit ka. Amom ka day. Sa bali ti atap ko kankwana. Kasla ka man ti sindikataw. Ha? Ngamain, di na kayat nga ibaga kanyak no tagaanaw. Insubli na kanyak dagiti imbaga kankwana. Kunana nga agdwa-dwa ak kano kankwana. Iso adamag ak adamag. Kwa, lakay Martin. Papanawam laangan ijay balayaw. Kasano papanawag? Kat ninayunan na pa iti abang na iti tunggal bulan. Advance pay. Nooray pay. Papanawam kit din. No kasta. Iso ti bagbagam nga impakta. Wen, saan gayam? Ay, galisan ta dilam. Kwa, nahala kay Martin. Hindi mo sasawan kan kwa na timbagakan ka. Amangan no patayan na. No kasta. Impakta ni Reynalen. Wen, kasta ti amok. Iso apapanawo mon ijay balaim mo. Kasta gayam tinapasamak. Kaya't nakaapatayan ni Paulo? Wan, ngam saan ang nagbaligi. Apay ka no? At apag, aga po iti panagayat na kini Reynalen. Di na kayat ang nadagkat kami kini Reynalen. Ti kayat na, isula ang ti pangipaayan ni Reynalen iti atinsun na. Anya? Day tatiga po na, no apay akayat nakabagsulan ni Paulo. Nagdakas mo't gayam ni Paulo? Manipo dita, saan akon nga agayat kan kwa na? Nadismaya akon! Hercules! Hercules! Nimpa? Adda ka? Wen! Addaak! Kunak no adda ka ija inkantasya. Nagsubliak manen tapno adda magbantay kan ka. Amangan no agpaggad ka dito'y lubong mi. Agsublikan ija inkantasya. Saan ak nagpagad? Amok asalak mi bantibagit. Kan, agyanak latta iti nangato apasat. Nangruna no at tatatao. Ngamin, amangan no tiliwandak. Nimpa, Agan anad ka akanayon Hercules. Tagdakdakiwas ni Reyna mangmangkik. wan nimpa. Among mata na nakaruwaran itingipan tinwang anak ay pupukan na. Isungay ta, nawayan ngagdakiwas. Nimpa,
mangmangkik. Agpatingga kuman, ti kinadakas na. Saan nga agpatingga? Aging gaasaan nga agbaligi. Amang tagikwa. Ken mangituray. Iti intero alubong. Iti man lubong yung engkantasya. Wano iti lubong mi amortal. Agan anad ka akanayon, Hercules. Anya ti kaddam ita arabi, Paulo? Tapno ipagsak ti panagayat ko ken ka. Kasano nga rod amamati no di mo maaramid ti ipapaaramid ko? Apatayak ni Hercules? Wan, Wana, maramid ko dayta. Apay kit dinasan? apay nga rod adi mo maaramid. Maramid ko. Urayam lang. Sige, iti kanito ang maaramid mo. Agsubli ka, kat ibagak mo tan ti pangadeng ko. Ipasigurado madinak paayan, Renalyn. Aramidem ti kayat ko, kat saan ka mo't apaayan iti kayat mo. Isu nga ita arabii, aggunay kan. Nalakla ka ita ti panaggunay mo. Gapo ta nakaturugan ni Hercules. Sigurado ang nakaturugan ni Hercules. Sumrekak di tabalayda. Kat bagsulak. Nasken ang mapatay ko. Sino jay kaslamang sit-sit-sit kanyak? Agawid kan, Basit at himak? agawid kan. Tano saan? Agpakita kan ka. Sino day jay? Kat nagbasit ti timak na? May saak nga al-alya. Ha? Di ka agawid. Agpakita kun ka. Agawid akon. Paliwak lang ang tiyagunay. Agawid ak pailaeng. Ang mga nupatayan nakday tangalalya. Agawid kan. Tano saan? Al-alyaon ka. Tumaray akon! Aganad ka, Hercules. Panagkunak, kat adda dito'y niray namang mangkik. Kat aramatan naman ang dagiti mortal. Tapno mapatay na ka. Ha? May sa alalaki ti kayat na ti sumrak itay. Kat amok, sa bali ti gandat na. Anya? Paunagan na, Renalyn. At day bagakan ka. Sige. Ita, anya ti bagan? Kan apa niya kasla nabambanog ka? Timarayak. Ngamin, kinamatnak ni Alalya. Al-alya? Nakadaano na kon iti paraangan da Hercules. Kat umunag ako man iti balayda. Tapno patayak. Ngam adda basit at timak anag ko na may sang Alalya. Anya? Kuna nang agawid ak kanon. Tapno di nakalalyain. Takrot! Ha? Basit la atimak. Kinabutang mo? Ha? Hala, agsubli ka. Kat patayam ni Hercules. Patayam ni Hercules. Maawatam! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Tinapintas adayag. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Hercules!
Agyaman kami, itingkay panagdengeg.